Uangalizi watukufu waishirizi zembawa za matangazo zilio harma yensi na zilio harma ya dunia mpango mahsusu usiana nuwaze warumishia harma yensi bimana de administrateur wahu warumishia harma yensi wanurambao maretrete kao hata nabaha ngwadhulumishi hao ngwazingarshi hao na zihakiza hao katsuste hilwa ne daula ya Komoro mionano minji na mifawadhati minji iparania baina ya hao daona waziri wa hemali bwana Msabuda Mwanshafeu hata naba hangar Jean Bokaya le ministre est en train de rouler dans la farine non retraité usikitifu enda mno hauka ze kalma ni engagement kaodo waziri wa hemali ya zirenga baina hahe no wase hamade namna nazamba waudu wandu warumishi hainsi inu mahamiengo ya kamili ikao hata nabaha haki ya hao walathimu waihunde ngarchoka ya zetabu ziremao yensi ya Faransa abaha rimoshelezi zao ni ndonondo serikali ya Emmanuel Macron namna ikaodo ya lembelea uhusu mikataba baina ya hao washirikiana kwa zima dauna ya retraite isababisha mji waezi wa Faransa lelo nguha mapubel kumajaya ya velwao harma ya nurambao desi ordure ménagère majaya ya zingiza harma mji waezi Paris minguni mwe miji mihu ikao yojisa haurahafu hawinji waswana isozonti pia de ma retraite linti ala jangu hauka alekao hata zentinku ngwa harma mishkila hunu hatu wandu wazee ngwa harma imani ne dini ya Kiislamu wajohanza waelewane watima daula watike mashaka haki yao itekeleziwa hena mna ladhimu yode maana abantu zambao rawaonana dasinao aba iliri tsahiri jue hawangiona mnaje na mwangalie hizo sura ya hizo waudu wazee warumishia enzi enganyiche omkataba wa hanyu dania ya serikali engoje hizo pasao za kweli hauzandrabu marhaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adaninga rushukriao wananyasi journalisti wa shabakati internet wajawabjuem wazewaho maretrete habari emihima mijiro ikaundu da remao okaya dinu linti suala la husiana tano kwa siasa umba mahali ndo choka wengi kabati hata siasa rama inu haina ya hanza kajanza na kehula umswahida vanu uretrete ya jadaizi ya kizai kartuda ndongo zingwajine itsotide revendication légitime yatu des droits de pension bes kariti kataporo njia harumamva mvajina itsotide okaya na mridive mezimidi ya hatuinu mri alinye nema aktifu buli wasawa amadao mri valorize chekele zentisa valorize wajuzi rihundre mba valorisation yo yedele tena ima retraite wake hamado yebanu senongosi kahindandro hayabira raisa zaliranzi 2016 do yarengaze kwa maana iranzi 2016 hata na lelo ewe una mushkila wa mezi miili ya jamu isobanu hause nongozi kainda na iranzilo mandoni kapandi nous nongozi kanziro hamese année 2000 jusqu'à 2005 zija wafanywa wajazi rattrape wa wanwa stabiliser hende ata 2016 nongozi ka normal rijata c'est en 2019 mushkili wajawaandisa mushkili ndiandisa izi ariereza jaza kaansi rangu avril 2020 rangu yabo karijala wa harmeze tambu za ariere wandu wafanyo mezi miraro wandu pia wadiwa sirdiwa mzima emili baki ye trenyori ibeliwa hata yuwasuli au 31 décembre 2022. Donc 2022, le Conseil de ministres le 6 janvier
2023 wasezisewa waramushiwa ne problème yini uja ukaye conseil wa décider yabo wa ordonner les paiements en urgence ya hema retraite en attendant les réformes on doit stabiliser la situation on est namna leso aladino lazima di hausikitif rangu yabo tsena rangu décision yo itola ya conseil hata jusqu'à aujourd'hui kaltushin da la soda kibala babo nabona tsidua zokayabano emesilini nrabira le réclamons banunga serma unimesi muhimu akaya babiri mezi wa swahameja bikaulinda akaya ekadwe zokawnikiwayo mezi yori sayinunga dore kabile tsumutsen yemizimidi yotena ibaki karwambiao isirikali waone haya ndo kababo kaze kifu harimele swala linu rinjie harumamva wanyumeniwa amani na salama baina hao nwaze wa hao gardindao banu kamungu abenze ya ukaya kabla itumie jeja imezimilinu iliwa sebari ema fonctionnaire waliwao nyinyi msoni kwa haki hanyu ama wakati uzima ma fonctionnaire wanikiwa et tabu techniquement mwaziparisa zimeteo le ministre de finance en difficulté ya ukakashindi uhonorez engagement zahe ya hindi emshindi techniquement je que lohamba bo c'est un problème, c'est un problème technique, c'est vrai aukaya les cotisations zahema actif actuellement kasutushinda zagadili et montant ya heze pension ezalasimsadi ewa yende ketsus kanoshenda aukaya uwanduendao wajua en retraite kwa tu remplacer wa idiwa les cotisations kwa tu remplacer wa wanda wala retraite wala retraite kwa tu remplacer wa donc yabo ici là on c'est-à-dire que va se faire recrutement on ya huswala wanda wala retraite iliba wajua cotiser wala la retraite aukaya vanu et montaye ka 130 millions almazé de bivan ija shehani malgré ka wakajaka na rapport njema na sina ka harma dina ka kajaka receive balaka akana orgueil tsayila yakaka na ende président du conseil d'administration de la caisse de retraite c'est le ministre des finances ija hafanya geste il passe de 130 à 180 millions donc un geste à 50 millions zaka tujwe mala ya poa mala yao za 50 millions za mala sinaga changa richo yija Kamal Sef hajaba un geste à 10 millions il fanya 190 millions na yabo et montant ya ses pensions il a que 270 millions donc on va continuer de verser ces 190 yo na récumuler le tarika ketoshineya on doit ba comme zimiraro les salaires rendu amararo les salaires jeridiwa omzim rijar soulever les problèmes kabanwe et que de retraite wayawe serikali plus de 5 milliards se dormaient dans les caisses du trésor 5 milliards plus de 5 milliards 5 à 6 milliards hindine mala erere yao mapesa ya mwarekonese kaya so cotisation ça se versewa haruma yendi emena zitsuru milwa hindi zarando wa liquide no ba du prélever wa yabo yediba yencheza haruma so cotisation et déficit il haruma so cotisation yediba ye ma retraité alhamdulillah ridembi hata shele ala hilo rishindi hundu shinzi wano haukaya unumaha 2023 wakubalika kweli ila dene ya serikali walunio harumwe ma retraité harumwa sekida haina mwaha wajudo 720 millions abo wetia harumwa caisse de retraite il dit assurer donc yabo 60 millions
par mois à partir de janvier 2023. Chaque 250 millions izo gaju 60 millions izo gaju zisao izo ngazijo shida zende hatandi kana urejei bala babo amesiadere parce que bano wandu wa kotizeo wajao wajo wenji haina maha nao kwatu kotizewa ngabo kana ushinda usoni ho rajundar ma situation yo. Pourquoi 60 millions? Pourquoi pas 100 millions? Pourquoi pas 80? Il est à l'argent. Ou hantiza, on est nilo. Chacun des techniquement, et on est ça au kaya, et c'est à l'erreur, c'est qu'on traîne, et c'est nous. Chaque fois, j'ai passé une ziaizo, wakaula zimu, wafanyi, wabanunga brate ces textes, zamba au kaya. Et quand il y a un déficit, il y a cotisation, bah c'est ma employeur, on doit courir, on ne peut pas watoa. Non, l'employeur de Londres, c'est l'État. Ils ont mis sur Tungao. Ils ont les dettes depuis 1963. Les dettes colonialistes. Donc, ils sont valables là-bas. Charles Koubel, il n'est pas dit, il y a un peu Yendrasi hindini nyinyi kama technicien mwito wao ili rijue mlawe harmaye crise yenu ebano hahandani enganyi wangapi pia ni maretraité abaha alors ma retraité takbiran 6 000 au niveau national. Ayo de dernier rang on va se donner un jeza donc on donne un jeza donc j'ai bon de un jeza je suis sûr qu'on va pas nous ça parce que là vous c'est là on va faire non cha iyo ndio na base étude ils ont kanti et ma retraité on doit difanya ngabo institution wiyo qui est la caisse de retraite ndongo zahite na abo bane masuala yanu wakati mwingi kaja kanti ya parofikirirwa retraité kaja parofikirirwa hamade namna wafanya introduction yabo kaya banu ezintizindwa jina wao hafidi hani masenyori wao wao nizitambo wadonizo wajwanta wasahilishe maisha yao hunu kaja parofikirirwa iyo ndemana Là, depuis le 4 octobre 2022, la campagne tournée à tous les membres du gouvernement, nous sensibiliser. Et bien, nous avons budget, nos fonctions publiques, de l'Assemblée, les membres du gouvernement, il est à la ligne, il est maltraité. Au jour, on doit renvoyer Kabano, nous sommes l'engagé aux nations Camille. Ils nous touchent une catégorie, c'est nous qui touchons l'ensemble. Ya wana pia lazima wake concerne parce que wa manifester actuellement 40 na Ethiopia wote les retraités ils ont des syndicats actifs pour washiriki les usonio wewe waone movement ile namna ndao kawaomba jitashao shatina sidi wajitashao nsia ya husoni hiyo maundu shamdungu fikiru kabla hama wala de retraité amanda nyi wala ndo watu wajitashao nyumba njema husoni hiyo alors hunu wa hunu ukanza ndo tshie banu yinu badikambamba katwanza wasudia ayo saina mko aya kabati namna mdasoto ka retraité kabati mashami ngami dans le privé ngamjirumo acha toujours ngani foneshele uka ondulu hazi ngotuja daraja ile jinga lijo urengwa ngono zemvunga zijo upuza sizo hanza ulabana 2030 insha Allah zwanza ulabana 2030 kensiri vumwe kari kawana wakuba parce que wataiwa nao mwengo jo waiwa uwembabi tsanzanchwe holiho tabu ya mezi ibanwa mamba mfungu wa tabu ya mezi mili banu hao mezi mili ya novembre décembre 2022 yom dayo yewa banu novembre de il nous janvier février novembre janvier février yo ilibwa kabanu mahaunu uliwele mapesa na hukumulia ya lo trésorier hat de 6 milliards
onukaya oshinda akiregularité ni lazima uongezwe mapesa hizi 60 millions za kanjizwa yani mapesa tulopoto ni hao ndi mapesa la lo trésor akodo nga 720 millions na abo singana nengeza ili wati haina mwezi 60 millions ili wajo oliba haina mwezi mekanismu inu ya kaujaniondo ane waziri wa hemali ya kaujaniondo odo ya mzabudu wa hao masha Allah banu masha Allah unaona na ikaduzingi ya mkubalini ya mrengaoni ya mshiliaoni masha Allah wao kwacha ka umrengani hata masha Allah le grand merci à Mzaboud le grand merci izarishangaza dukaya abasenu utobude amana mtiti yewa abeba abo kamjam frustre bavuninyo frustre hata somoshe lizaka bala urengemiani ewa ronana nao kadozingi na haina katira roho biroha si roho na furaha namna kaya rejere unaona nyasi akabanga sina page ya Facebook si uambia zenu goraonana na ministre ewa donc uwa dibao ni maana chika dukaya sisi hamba kanjapona mbaza tuhamba sisi hamba ya Arabia donc gari ngasine tama donc kwani yeye katsimwi hosonmanyo Mzabudu kitaka lazima katsimwi hosonmanyo kitaka lazima kemwi donc voilà donc na yunda ila andibu hambaka eba ni 60 millions ndizwa ino ndiko shinda ende nabo janvier 147 avril ngabo doko henda juin ngabo doko henda on pio ko sur place wa na on pio waro ko skotize est-ce que wanu esa 250 millions de shida wa suli décembre et régularité nge joshida wa suli yabo décembre 2023 par rapport no njezao njezao hakamwenji haini mwezi ngwendao ala retraite na kabati recrutement na bo retraite ma retraite da basa wa ku de personnes concours yewa juste la pension à 25 na 50 yewa yongenda 200 300 400 500 yewa est-ce qu'on doit gojushida rende hata rosuli décembre ne ma pesa indizwa yanu Mzabudu ujo tena ya bia tunge tena ukosho shizungu au James ngao ya boss parce que c'est voilà mvumbu à 6 milliards 6 milliards bonge na mangalie wa Komor inamna esabari zindao ka wandu waze ngabwe mada ya hao wadaiyo ono sha ngwada iyo ubatina siasa kwa danjia siasa buhari sha ngwa ene mndubanu ngene opposition ya hai ono ko hata ingetu nanza nsosomaze sura zao banu tujojoka woyijua woyimri woyishuma woyija usha ngwaona revendication ikawo za kidhamana wasitekelezao batina wangu wani voilà isoli sura johanza Quand on dit Harman Fahindi, c'est pour le 24 ça tout zini. Okaya ndizo bahamba ya okaya banu kese adiresa zidiwa banu. Abonkodoka jalala. Yewa. Abonkodoka jalala kuswa bingela zimuri juwe. Emesha yadiyo ya na retraite ya 13000 na retraite ya 13000. Ngabo ma retraite waliwa 13000 na 13000 na 25000 na 25000 na 20000 ayo ngone parukanya mtumwa mugwe banuka sarma wa butsiro banu kila simwe rwadiza ukaya leo da hatira bloka sekutiza ema actifo endisia uhia sabarindi ni endisia tujure petitewa harumwa kuzo de meze cotisation izo mais tujure petiter mais ndema est-ce que ma technicien hula caisse ngwao wa ushinda wa elewe umvaua parce que les mécanismes il y a remis en fonction publique pourquoi il y a ça dans remis en caisse que ça arrêté au décret donc ça suivait oula bila mule ibuke abo mzaze fatumi donc j'avais février que date ya madai muhimu ya zinga ya rarura kanzar precise riamba sinono wangwa sichosha nadi utsinzabo lazima udoreje haina sai anu ema retraite wa mrudo la retraite nguzulumi wa haku
udhulumiwa ukaya wakati wendo retraite nono wendo la fonction publique unikiweza noko zao pia kaba ngondo retraite avec indice par exemple 1000 au 2000 au 1750 yedi mwisho ya shawadiwaza ekawandu wala wabadiye ces décisions zila wendo caisse de retraite odwambilo kaya na mrashete zepozani ilinjwa uliwa na mnalas rashete bale na rashete ndimi mduna kwa retraite ima pesa yaonga moya hunduda huvinje nimnikeni tena ngono alafu na pare mapesa mahala nje nimnikeni nje rashete hindi hapo mala swala hilo kanzari wananyasi wa leo ndono kwa maana hizo ngo hizo de employeur au kaya employeur haina sayarumia mtu obligation ya mkotiser. Donc ces derniers wandu wakaenda retraite banu pia ni indice zao izoti indice au zakakotizewa kwa jakakotizewa harimo hizo indice hizo. Ça veut dire yao sima pesa ya njia au caisse de retraite. Donc avec caisse de retraite kwa na ushinda bao walibe wandu mapesa ikao sidiakotizewa ngono donc ngwambiao ngwaonikawe option hiyo garzo mdivane namne de senior haji hau jemrachete ze point nke harma niveau ndini salampe libwa hamwe indisini kauduma kama wisa ya mwisho ija wananyasi wenji wameonda we rachete wabla 1 million wala 400,000 wende rachete c'est des maisons où ils ont tabako tushita wasidiba na uko tsudi mahuni oh là là wano rijat bangalar tunde problem yoronoka inu problem ya lazimu ya employeur wae abonge sisi commission ya ma retraite donc nous sommes des porte-parole ya et collectif je quand arrivé na au ministère de la pauvre les autorités du ministère des finances il est à la ligne balunga rozo sidwazo wa haja sasiri shada nwajao wano ikangwa jao wa kisiri kizinoko zao gizo renufu wano shabano watsundani kama ni ntima da ikanga tsungoja idirja isisi balunga da yotena nwajao rijonza harma mpango wa saya tena ikao yo ngari mnikaoni piste abaha duka rijonza harma wandu siwi zirandaro 6000 retraité mwa wavikuru banu harma mpango wabili rije rieleze mrinike pourcentage harma 6000 retraité hiyo mishahara ya hao yandisa hindini ze kategoriza hii mishahara ili wakomori wakomeye maisha ya usiku madziro ya nuria nshio abaha ya usiku de maisha ya usiku mvukuru yabo mduli kwa 13,000 francs raliziwizi ili na majana maranda ya ilo hata dunia la nsogole ono kalits kairi mrifanye hazi wakanyido mavamana wa he katelewa nyido mavamana wa he commission ya hema retraité rijuanza sisi wo mpango idaya riunika niwo rije mjeleze harma umva wo parce que tu dois nous étudier dossier nous nondo ili o maraya wa kiashi nam abo chez les 13 millions wakati akahuja ndaka fikiri ya basi Yusufu akaanza hali retraité ya shida ule masakma ilianzo hole akawaka tuo sakatole 4,000 6,000 au 6,500 habasha induka tuja sakzima la sohole na mdoka tuchile ndizo ngena famille linawana na mdumshe muziro wa maisha hauge ngedaina mdumshe shabo mduna mdumshe 13,000 francs kusubisa mdu yo usiku ukaba mwezi walipaka tulikiwa tena waninga wanweji ufanya 2 3 4 mois wendo arengi watanga ya wamwenda pia nuatsona ukangwa joka urenga mbani tumomkwe c'est le nom nam sanza au cadre ndo mpango wonu ukaya masuala ni zitabu ziruma traité izo sinchi izo hamba kutoka handa uje urinike bahati shabaha rijekenti na mbese problemu za hema retraite
shabano zarbi habando urgence zilio surtout harme problème ya he reglema ya he aririnu bayinu isepu habanu omzo wa ngojo wano ngojo ushashishakwa halafu wandu kama seren wakenzi wafikiri zindwa jini shaka ina sana tungonda wala wadhulumiwa wala kategori la plus vulnerable watuna ndongo watabishwao watabi hao tena zidi yabo tangane ufumdu tangane ufumdu wano walioda mkawa wakaya wakawa forme ya wajao wezi serikali kimala walio bano waishi yao ele jekri ya yinu ya ma désespoir ya he ma retraité wa huzwani ma retraité wa unehaya ile swala linu raheze ariere zikaze kifu jekedi ezahema aktifu zakazwa kifu. Marhaba uangalizi watukufu wa heshaba katika internet ya dukari haba ndongo muhimu bana wa uziro wa maisha ulona ma retraite ye serikali ya Komoro ngari interpeleo haji kuu liesheleze nsaba mwili za huwaze warumishiar mwentini ngari interpeleo ye waziri wa hemali hesufa njema yanikiwa yobanu au kahanikiwa sufa njema na uongofu ya jirahati haustehize kalma zae ujuma omwando wanrongo ikao hawandisa hauka emaretrete kwa jahiba sana wazishukuria lakini ledanzi la hao ujuma ze tabu ziremao ye retrete mkomori lelo retrete yarumisha uziro retrete ugabili maisha maziro abaha serikali ya Komoro kamtsuhisi zetabu za retrete hauka emizahara ya hanyu ipanda mawakala wa hensi hatu kamtsuhisi zetabu nele danzi la retrete hauka emizahara ya hanyu mipanzisa mwiheza mjilinganisa na inflation za tambali ya harma ya dunia kabili inflation ya yeneza ya rengamvu harma nchi hatu mshindi nyinyi serikali ngamkingi yao mshindi nyinyi mawakala ngamkingi yao mshindi nyinyi mamudiru jimla wa hema shirika ya daula mshindi nyinyi mhafifishiwa maisha ya hanu haukalifu ile pesa mlihundao harma mwezi ngalisongezao mshindi mwana ni ngaya ni sahara ile mao wa Komori abaha ilazimu ni serikali mrenge laiti kuu halisi hujuma ya mkomori ya rumishiha maha mengo ya kauli baralizi uzilandaru hauralizi uzinani ya jaba haenda ala retreti ya hunda uralizi uziraru na ziuzili na majana marandaru ya rabbi rabbil mabudu mzabudu eshelea bomzabudu hesu ifanjema wanikiwa yobani ulingi laiti wakati ka ungarenda uharuma mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati ka worikaya haruma mbuo waheze madrasa imana lumbula waheze madrasa za huwa na zoni waka unjia rijali njia haruma hawa za activities nji za shikomori ya mkomori ngutarajiwa mali sonchashi undu wakati walavimu mrengela iti hojumaze tabu mbali na mbali zirema wa ulemengu mhisi ya uka mkomori banu zambao halembelea maususu de retrete mrengeze fikra kaudo za elewa ni wataalamu wanu ikaw lazimu ike ndoreje hauka wandu wa forme walone administration ya lelo wandu wa forme wandu wa hansi zi emprunti hao waroha de maretrete wa hatu utukufu na ukamilifu na uomba Mwenyezi Mungu mtukufu rijeruonane na nyi hazema hauka ari mwabia ni banuka ngarjowa ni satsena rinike oase ese mikro
hawenda wendi wafanye ze tabhiti nonondo ili rijerikane mpango muhimu ikawa ngojo shinda riunishie ye serikali hakesha hatu hindi esha hatu do unishia ye serikali do unishia ye serikali wahanu ya lazima wafaliki hafaida nzima le bundo la hensi e maisha ya hemkomoro rijue ripwengayo zitambu zilema wa komoro izo kazi na ula wa usiku zima jabu ya kai pari kai jambo usiku zima tosa na salamu hoju ya hanyu ala barakatillah. C'est bon, aussi